ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Bismillahi rahmani rahim. Watukufu ikao mnungao matangazo ya barnamaji ya hatu usilamu na hayati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Ngasi haruma umpango watanu wa barnamaji ya hatu na de barnamaji ya usilamu no hayat ikao ngone sao rango mpangiho hamanadamu no muumbishi ho hahe hata yajenje haruma ya dunia ya hatu inu hata ijei honre umlao duniani hahe. Abunge washizi watukufu rihunda na utukufu wasihu kawazima na fundi watu al-Ustadh Yusuf Ali Iman ikao waifundi mzima miongoni mwa wanazioni ikao watimizi haruma ye Jamiat al-Azhar Sharif rikanza rjeritan sawembabi rijue namna humpangiho wa kibinadamu ni namna emakati ikao mwanadamu ngwelo na kupangiha hata ya waswili wakati wa kujahum dunia. Abunge ngarjuo kaya haruma ya Qur'ani Mwenyezi Mungu harabiyokana ma farratna fil kitabi min shay. Karjadi wa zambanungu itoka uyonzi illa itulu tokaya ndiyo haruma ya Qur'an. Mwenyezi Mungu haihansi haruma ya Qur'an madama ya Qur'ani do dustur na mwendo wasihu hudunga. Idhan ngasi haruma ya ayatanu ya surat al-Hajj ikawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kaanzaone seo utukufuara no ajabu ya hahe hosoni mwema kufar ikao de makafiri ikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguwaoneso namna ya lazimu mwanadamu yajibalie ilia hunrane numshinzi rasmi wa ushinda jokaya kabati mrujo shinda ombe mwanadamu ekati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngasi harumwe aya tano Mwenyezi Mungu yarambia ukaya ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di 'ilmin shay'a وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Mwenyezi Mungu haonesa namna mwanadamu yaumbishi hao rangudu wakati ya kotoni la maji ya kibinadamu yaje yapangihe ya kenyama yapangihe ya tilwe ziba yapangihe hata ya waswili o makati ikao ya jao hundunia. Makati ikao ya jao hundunia nga waparihani hanao wakati panza mahsusu ikao ya hundi hao haruma ya mba ya mdzata. Rikanzari uzise baada ya huu beshila marhaba Ustadh Yusuf ukaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harumwe ayinu haronisa ukaya wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajali musamma. Rikanzari juwe ye maana hili kalimalim ne ajali musamma ye maana he ajali musamma inunge jao ha maana hindi. Shukran. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد وتكوف من السلام الأخي منام تكوف الهاد خالد ما السلام وتكوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Hadani ngamzidi uzidishaze shukra harumwa lejumbaji tukufu linu ikawa duharimikaye okazio yinu ya fursa yinu rijao haina wakati rejihunda pamoja na nyasi kao ngo ule daima nikao ngarikonda nao sina wakati munzi yani wakati harima masuala harima mikao nsiamanda yinu na ulombelea dua wana nyasi kao lema journalisti wa ile jumbadinu na wanarazio ntipia mnyezi mgewa ni taufiki hauka risabiki hadanila rizamba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrisha shatuna biha ummaun al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa amrishana numu njema aliharazani zembi abonge batsino kawali harima mahadisi kaudure hadisi na mudu mwando rangudo mubwa mwanadamu utendewanu habokaya ya Qur'an Mwenyezi Mungu habokaya wama farratna fil kitabi shay maana kabati hata bahiru Mwenyezi Mungu atumba harima Qur'an ani hata kabati bahiru Mwenyezi Mungu asuka haikuwa harima Qur'ani بالتفاصيل متوم صلى الله عليه وسلم يفسر يا امه iyo haye Muhammad Abu shukuria umma na ndio watu wazida mzao fidia hata Qur'ani rasuli wasikamuni waswili na shukuria wa yakaya ngasi Islam Muhammad wa Islam harima hadithi kauri hadisi kwa mwanadamu hadani ayabu kaya ya ayuha nasu in kuntum fi raybin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turab wa nikaftum min nutfa hadisi mana nutfa wa alaqa mudghah baada hapo ribaki halima ajali musamma haufubi undu daila ya himli au kaya aba wanuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajali musamma ngari hatsio kalima nuqir maana nuqir bimaana Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ila nutfa ani daila mbama hachika uliwa mamrumme ya jahar maliza wala mumshe ya jatani hanema jia mumshe ama daila na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati uzisiwa ni yahudi kauli zambi hadani ukaya mimma yuqlaqul insan mwanadamu yeumbwa nini hapa kama mwanadamu yeumbwa min nutfati rajul wa nutfati almar'a wana major kama tanganyika bimaana kwa tanganyika harima irahmi ya mzazi ila ambao la paroi de l'utérus bimaana kipangio bala yode yuqir yani hansi yao mama jina bala ibaki hata wakati ila ajali musamma harima Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala harima yao kajaba miezi 6 kajaba miezi mfukari kajaba aba ila ajali musamma zabari Mwenyezi armwe ayinu nabuga ayazasa ya mukunga zioni sawa kaya la ngabo wakati muhaddada wa himli na asa inaboka ila ajali musamma zabari duka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ramba ukaya ngabo wangu kwa himli ani grossesse myo yende hatatimizima hata mahamira biqada'ihi wa qadarihi yodema ila ajali musamma au kale mukanga mukao himli yahishi zama mahamira aliyofuma babigo ni osonyula jamu kwa Imam Abu Hanifa hamba winji wa himli huda tamamidi Imam Malik kama mahamine idhan awaka ifatra yuwasilina namna hiyo wajuje dalilo tujaniyo daima ila ajali musamma ikali yoma na hazara miezi 6 dalilo tujaniyo ngiyo harba Qur'an ezida nizulu harba Qur'an zawlisi ajali musamma lazima Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim haba wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا بمعنى ووصينا الإنسان أريوسيا منادم أريمكنسي منادم بوالديه أن يفهموا مزايا أريموسيا ومزايا إبيا ولين إحسان وفجر مجمع حملته أمه لكبدتها إذا بريء نيزي سبحانه وتعالى كما وصينا لكلمة وصينا بمعنى كجاب وأمرنا شام ووصينا maana wasia ulungana na rehema ulungana na irumbi ulungana na Henry lukao usio bado consequences ziko jiki yani Mwenyezi Mungu anaweza consequences de mjore da mzazae nai halafu kariusia mwanadamu mzao wa hili hamalatu kurhan lukaya mzazae hamamili kurhan wadatu kurha yahimli huyo tabuna mashaka humzaya tabuna mashaka haba wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra lijamsu na himli aba mezimengo mira shabu hakatujua na ba ayo ndio halmasura mbali ngabo ayasi ndio halmasura mbali hata sura ndio kauzi hadi lishab imakati yao aba wahamluhu wa fisaluhu 30 shahra lijamsu ne himli mezimengo mira shabu hakatujua hamli alafaba ya grossesse ani wazirumu kama mezimingabi yale jamsu meziminga
harima ayasati na bakaya wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn. Aya nyuma chini na surati Luqman haba wasaina al-insana arihusu manadamu biwalidayhi wamzawai hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Mana watu ngana ni aya ya mwana shidi firedi harmi ya mwani habili inu habokaya hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Nzazaye wakati yalo nuziro haunuti habujumadamu haba habokeni wa fisaluhu fi amayn. Haba le jamso huamusa amayn mahamili au basi kasina mezi mengomira karjaka ujua we himli getuka mezi minga halafu haji harambia umudoa le jamso au bahabo ya bakano mezi mengomira yode le himli halafu harambia kani jamso maha mili maha uka mezi 10 na maha mezi 10 mezi 10 yo mezi 20 awo kasina mezi mengomira jektoa mezi 20 awo baki mezi 6 bimaana awo dimani wanaziwenu haifiki wako kaya aqallu muddatul hamli 6 ashhur. Maana ushashwa hamli 6 ashhur hautimisi kama ayatina amboke ya jana exact yavumbwa le jamsoten haba wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn. Haba wazazi amsawana au hawlayn kamilayn ani muda wa mahamili tamaman yatim aba mezi 6 muda wa hamli yule ajali musamma bimaana ajali musamma bimaana mwana jozo la mezi 6 she general mezi sheba she kishibia yao dukanga sinaila mka ila ajali musamma yo qada wa qadar min Allah. Jazakumullahu khairan ustadh Yusuf, walakin rikanza liruzi haba sainu ya mezi gio mezi 6 ngendao hata ishiliza wasulishenda hamadi namna rujua kana wingi wa heo wanadamu wanawashe wauzaya hamezi shenda rikanza rijue rangu omwezi wa mano namna je ezi parihani hao hindira ngo wakati mwana ola ya sanjia hombani omwezi wa mando no wabili he namna hiyo hata ihonre mezi shenda ridiri parise hakutse na kana ke mwezi ndaubi wodo wakati bokwe mwana ngutilwe roho o wakati ula nge utimiwa wakati ula mumkin yajaha mwezi wa fukare au yajaha mwezi wa tano au wa 6 au wa 8. Shukran. Abu se suala yori vili ya mbavi ila bengwa kejaka suala kejaka exact harimweba udu kaya di kategori namna kati hamwezi atemezi ushenda. Shabu se na mina mulakhas tawnu ikama tuone sambabi hafubi hadani namba ukaya baada ya alaka umwezi wa mwanzo hafubi kwa kasarifu ya alaka ni mudgha ngatwenda sariana au pesi mami rione semezi haukaya wakati ne wakati kao dorani kiwa wakati mukao wakati mo serewa haku harimu mwezi wa mwanzo rabo ke banuge kao dijirio ambokaya handani dailera ambao la fecondation dijirio harimu mwezi wa mwanzo ikawa rabo ukaya baada ya roha imaji ya roha harima mbaba ya jaharima mzazi daila ambao ndo surati tariq yabafali yanzuru al-insanu mimma khuliqa mimma'i dafiq bimali majyan ya dafiq nasoti yakhruju min bayni sulbi wad-dara'i kama janga lao harima mrumme baina aisha bashaine uzalimu fi mahali harima place kama Mwenyezi Mungu ni uju kama jamisa yaje rabo kaya ngajao harima trop de fallope harima trop de fallope hamadi namne kaudo waona harima ye crayon trop de fallope mwana mtu haona nao maji ya mrume ni maji ya mrume shingajua parihana harima trompe de fallope kaja parisana yao abajiri ni nambao la fecondation ikawa edaliru jiri yao wanazione madoktori wale kama jiro fecondation dum lola wa maji yanu yomai kaisa yoro ya lola na banu zoda zidastiro hamu mwezi mwando haba ya karaba garanzaro de hamwezi bengwa resifungua hosoni gadotsa sama harionesi hamwezi hata saria na upesi maji ya jalo na banu yafanya hinu la fecondation ya dalili hizi ngwezo namba ukaya mafarata na kitabu shay kama timba imkatu tukangi harimo Qur'an harimo surati al-insan amba ukaya hal ata ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali limadha inna khalaqna al-insana ribumanadam min nutfatin hanutfa amshajin ikaw bimaana muqtalat ala fa ikhtilat badiha wa hima jamrumme ni amrumshi ila ambao la fecondation bimana galolana wa ekaya lolana
harimo ntsiku 6 medatsu 4 au 4 medatsu 6 ngero hao harimo trompe de fallope amade na mnambo nao harimo trompe de fallope atewajua sudi harimo rahmi ya mzazi aborsa roho harimo nutfa ngari ndao harimo alaka yoge jirio harimo mfumo wa mando ifekondasyon ke jirio harimo mfumo wa mando wa homwezi wa mando halafu sirike jihunrawala ya alaka getsaganya hao harimo ijidai rahmi harimo rahmi ya mzazi eketsaganya habala ezjiru ndili gabajo parihana e embryo bana embryo da idea mna kushufini wa mwana haje mwana karimna majiola harimo muzi mfumo wa mando yomo ngweze no jirio e asatene jirio e mashima mana ndini ino le cordon ombilical bimana de couvre ikangero harimo mzazi ije harimo mwana rione sababu ngosoni hula de mana na bangare dawo ha mbio babi halafu wakatule mwana izo mugoni mweze ngozi jirio harima mfumo wa mwana bimana risaru harima nutfa rija harima alaka mugoni mweze ngozi jirio mfumo wa mwana dokaya wakatunga bajirio ila nutfa bimana majiala baada isatanganyika yodo jidivise ani division de cellule bimana cellule ama cellule zijidivise ndaziterozi kambi baada ya 4 8 12 ziboti divise harima ina wakati ula mugoni mweze ngozi kawo jiri bala imnakush ikawo tukafini mwana walisopangia ekaya sana lisopangia imna yongi kawo harima mfumo wa bidii wa mwezi wa mwana harimo mfumo wa bidii wa mwezi wa mwana wakati unu mzazi yetu fanya text yojokange mhamili text anayofanyia hanamna bidii imma dedam yoshida jokaya gena grossesse imma ifanyisha harimo shwasha uso yojokaya gena grossesse baada ya harimo mfumo wa raru mugoni mwezi mwezi jirio system nerveux mwana kandi sopangia maana owengwe parti ya owengwe kandi sopangia ya bilide de mungu mugoni mwezi zongo za hahe za nisopangia ramudo mwana mugoni mwezi ndikao dozo hadi so jiri tena harimo mfumo wani wa mwezi wa mwana mfumo wani mugoni mwezi jirio wakati unu waliso alama kaya unono unomdu wanko ashidura mukai kwa shoko kamdu shinga shoko kamono inde parti joko kashito ngushido harangua hamashi amaba sanga bazemashi ikawo do gonga ya hadani parti ya matso ngandi sobenuma ari mfumo owane mungu mwezi no kawo ziriyo abo ya hadani wakatunu edamu ngandi sawo uruhari mamzazi imana mzazi ramba ukaya harimo cordon umbilical imana denkov ikawo bibalia wa damu ne oxygen ne shahuna ne vitamine ziruhari mamzazi ziruwa sudi harimo mwana halafu katula gazali sawo ufanya hazi harimo mfumo wale halafu wakati unu mungu mwezi no kawo zirio mama mzazi wakati unu ihani sauti sante na ulemevu mbaga asibabu deze change mazino hakaya ngabo hormone ikangazi fanyo hazi mbali hamzazi wakati unu halafu wudo pande wa mwezi mwana ekaje harimo mwezi wa bili ikawo doredora wasuni harimo mfumo wa tano harimo mfumo wa tano akamwezi ukaya mifumo mine harimo mfumo wa tano wakatunie mbwanga ni sawa upangi haya mungu mmoyo de hano ngadi sawa parte hanyo ngora mukinde hanyo wakati huu gabaroha oxygen ila oxygen kawo mzazi ya respire ya vurao emana mupariso mbali oxygen ndio wa studio a partir de birao harima e cordon umbilical bimana de kofu halafu oxygen ndio birao yani suasui ekani usudi hadi mfumo mfumo wa randa mungu mwezi ngozi jiriwa bwendeni doka wakati huo emihono ngadi sawa upangi emihono ngadi so upangi ondara muka muhono unu mungu mwezi sasa ka ujiri de le colonne vertébrale bimana uzadingo ngadi sawa upangi atena upangi harima mfumo wa randa ima java gapangi hao mungu mwezi muka ulo zipangi hao bali majava pangi hao wakatulwa na zungwa hao tipia wapangi hao harimo mfumo wa randa mfumo wa randa runo garidora timisi zeti kumengo mine na bibi mtume sallallahu alaihi wasallam yazivua harimo hadithi ya ukaya idha marra liljanin kama na sahabi biljanin kama na shebu shibiriliwa 42 layla masihu mengo mine na bibi barakallahu ilayha malakan Mwenyezi Mungu hadaika fayusawiru hajahamlekeza ambanga okatula fayakhluqu samahu wa jildahu wa adhamahu amlekeze ziba amlekeze mihono amtartibisha zile ngozo pia wakatula hausam Mwenyezi Mungu kaya adhakarun am untha hauka mfumo wa sita wakati wa warambuao ukaya uimrumme au mrumshi bimana ye sex yange kwa imrumme au imrumshi subhanallah halafu rizibwa lokaya harimwe ze chromosome
zamrumshi ngaba x ne y x ne y ikawdo zavumbura ukaya ngaba roho x hun harma mrumme ikaba roho x ya mrumme jetsa kanye x ya mwanamshi mwana mukayo mwanamshi eka y ya jetsa kanye x mwanamko mwanamume shizu pia bi qada'i llahi wa qadari shay'un ilmu ya mwanadamu shiza jiriban abaidai hamba Mwenyezi Mkaya adhakaru am untha imru wa Mwenyezi Mungu wa imrume au mrumshi fayaqdi llahu ma yasha haya hadithi kauni sokaya emasihu ensihu mengo mimi hakika wale 7 fois 6 mojo par sakarandu ikaradile za tumengo mine na mili mtume sallallahu alaihi wasallam yazivungua alilona mahashihu na majana mani rangu ya bazeni mwezi wakati watu tamasha mwetu kaunti pia arahima tabibu wasuli harmazen mwezi wa aminuka indi namna zingozi jiru harmo mwezi mfumo wa sita harmo mfumo wa sita ndio wakati ule harmo hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam abukaya inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummi mzima harmasi sonti pia ni mwanadamu yupangi harimo alizawla mzatahi fi 40 layla yawman harimo tsiku ngomini hamba thumma yakunu fi dhalika alaqa harimo tsiku ngomini hizo ani banga kwa hadithi uhili wanai ituka gabiro tsumengo mini hakalaka na tsumengo mini hakamudgha la habati tsumengo mini alafu ngo yonisi zentuzi jidze ngo zidiru harima zentsihu mengo mini harima zentumengo mini zo manada mu complete halafu harima zentumengo mini zo ngo kana ni ko alaka thumma yakunu fi dhalika mudgha haja mudgha mithlu dhalika thumma yursil al-malak fayanfukhu fihi ruh baada Mwenyezi Mungu podaika hajahamvuzia roho yake bimana usiku wa mengo mine Mwenyezi Mungu mwana ukatunu nguvuzirwa roho Mungu ni mwana manda yukaya hataritumu na mfumo wane ikawa utoka optimizi zensiku mengo mine na mili au zensiku mengo mine clear mwana wanasibahi bonde haukaya wapangi shara kwa jamhuri yo yezijinyo harimu mwezi wa mwando uja mwezi wa wabili Ustadh tikaanza nini nionesao upande wa huswe omwezo wabili mzaze tena ze hali zahe ngazikao namnaje husu ziungo za hahe namna ya kaya upande wa mzaze wakatunu handani ya mwana mzaze kuko na santimana mwezi wa mwando mwezi wa bili gusante kuko na ulemevu nchi na rukuzi nchi ihanzo siku haku hanzo limani ruku wakati Mungu kumlemevu haku rizama babi rizibira laba Mungu nimweze nweka wewe sante wakati unu haina ihanzo ishamavushi menshi haina mbangi wetu tuyanza yokana matamani menshi hado tamani bahindu barabiha wakati mtu kati namna hiyo haishamna vushi halafu hadu hapo asante hama mwanzo ya rabi zinongozi sante mazinyo hizi sante wakati haba ukaya tutashinga mazoshini wakati mjisante tena hama hakura hama katushahula kinuni kabani kwa asante kukatunza mayo yodi maana kori usiyo hadania bokange la dimo mrume ukatunu yafanye attention ya subiriene na mrumsha ni stabu za mrumsha akaka tunu gudirije unawojua wakatunu mwana inamde ndo ndo kema ukatunu ko 2 cm kwenda 3 cm 2 cm na 3 cm ndio ndo mtiti umnarumtiti halafu zishange mazinga zijiriwa harima mzazi zote pia na wewe mwana tusoma kama kwa 2 cm waenda 3 cm zihadani abokaya wakatira bokaya arimazi hali kaza madura bokai mwana ko kiasi na tudawansole tuzumda 10 cm zanongozo muzisante yo 10 cm kabla ya sante abokaya kwa swala sana mwe question yo gatwenda mwezi wa Rabu harima mwezi wa Rabu Mungu ni mwezi mwezi kabla zijiriwa kama mwezi wa Rabu ndio watimizi mfumo wa fukara halafu baada ya wakati mwana hisa ya roho yange hesabu diso akaisanjia roho ihadaribu mwanzo wakati rujua ubomba behayo harimu mfumo harimu mwezi wa Rabu ya sasa wakati ndunge disa gebateo hakenda msadisa utaani halafu da mwino katungera harima mzazi limana bukangela mzazi ya ziza shamla cha vitamini hapo yangali bono akakatunge na mbikao utaje vitamini hai tena ya sasa wakatunu emwana gujubisa shatomba yebisababisha tomba bititicha katisha tushudi kama bija harima mfumo omwezi wa Rabu wakatunu tena ze hili ni ungamwili mwadisao ubenuma imachapo chapo yanga nisao urespire ngandisubisa mabiteni
mungoni mwezi mwezi jiro tsene okatuno e mwana hisa a former ano katunu ko clair o musizoni o mwezi wararu mwani ukatuweze ngoza hisa zipangazo tipia wakatunu kujibera jao gujobero mundu gujobisa bahiru haina bahiru yobisa wakatunu gujodisa o musizoni o mwezi wararu ekare ndi harima o mwezi wane harimo mwezi wane okatunu naboka e mwana gubushi halafu katunu sheitoka tunga shipangi hao hauka harimo mwezi wa bili ujo mwezi wa raru sheitoka shikao ngabo zongozi kao sha kasube mukanamne ujisa sha suifi ngora mukanmatsu unumdu numbona ngora ndu sha kasube nuha ani clear ukaima naenda mulo clear ya timu halafu omwezi wane e mwana wakatunu sheitoka shindoka sashi gisho clear wakatungu urespire alafu ala murespire je mbani huna nongi harima amri harima maisha bana murespire zefia ngazindao sha biqada'i wa qadari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima ila naboko de oxygeni ila harima mzaze oje alafu wakatunu mwanangu kona 10 cm wenda mko na 10 cm leze de malia kaona 10 cm harima mwezi owane harima mwezi wanunu mwanangu pezi 160 gram 160 gram de babi ya pezero gram jana na mengo miranda harima omwezi wa tano wakati huu system nerveux mana ngikao njema maana wakati huu gujumdisa kwa system nerveux qui permet ya glycer ya ishebando ngoyo ya fanya mbao ngozi homa jinhula halafu ngolimiza na ngozi jiri wakati huu gusate yahishi ya kamfano gari libiri livusia hamama kalenze zahabiri mala kwa ficho inji wakati mwana hishia Yesu wakati umuka mfano hishia garla mdadari na magari ya vuzi yao mwana hishia Yesu wakati umu mungu ni misa sasa tena zikawajiri wakati umu za empreinte digital gazipangi hao za empreinte digital da wanu wana maya waluba harima abasa harima wale mengu warumia empreinte digital bana ka signature wakama ni mbula sinye baba hanu ngwa bambushi ha ibia signature ya halafu za empreinte digital dema hanu warumia ukaya wanama wanu katika zishangu bana sidika zamani vaje bakazambe mpa miliard wanadamu walo harima ardhi atimizi miliard na miliard za digital zo kazifanya hana Allah Mungu ni mmoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima surati mumkin surati al-qiyamah habala aqsim bi yawm al-qiyamah wala aqsim bin nafs al-lawama ayahsabu al-insanu an lan najma 'idama bala qadirina ala an nusawiya banana haba ayahsabu al-insanu haba emanadamu gujidhani ukaya alla najma idhama ukakarnash dari mjidie esibazaa karnash dari mbaidhi bana jufa hamba bala qadirina ala ansawiya banana hamba garjosh dari mtangani hata banana hata wanazingwa wanatsawa yumu ni mweme ujuza ya kauni saukaya wandu wakaujawarenge banana imo wadumia za pret digital yani kanza yone saukaya yani kabati bahanu toka uyonsi haruma heni mwanadamu ikao haumbwa zikazifanya harimo ule mungu ni mwende yako jabo bala kadina sawia banana ala fa banana ivumbura des états zamaya ala fa banana akakusudia za empreinte digital ngazifanya hao harima omwezi owane babu se wakati omwezi wa 5 yani do mwezi wa 5 se wakati ngedi mwe yabo amsikiruka ya rijo njia haruma omwezi wa 6 wakati ula rejo kasa wasulo mwezi wa 6 ngaparihani hao rongo hindrin wakati ula rejeri dunge ze barnamij za dunga bosa Yusuf shukran harumu wa 5 hanji harumu wa 6 marhaba harima wa mfumo wa 6 mungu ni mwezi jilio wakati ule mana raba kaya mwishoze sozi kaudo zijiri mwisho Yesu haina mbirudi sawa ze klaxon za hema gari wakati huu yezibaza hizi kuhura harmu mwezi wa 6 ndio sibaza ngazi kuhura yumungu ni alama ni saukaya kweli mwezi wa 6 yule aqali muda tilhim hakama mwezi wa 6 raba ramudo mfumo wa mando wa mwezi wa 6 ujowali joraro yezibaza mwana embanuge tukujiriao yezibaza mwana ngazi kuhura yao na wao mwezi wa 6 nuri jahannam marhalatun nash'a ila vumbula harima surati as-sajda يامبوكا ثم أنشأناه خلقا آخر بعد يكا نطفة يجعلك يجمضخ هما ثم أنشأناه خلقا آخر بعد أبو إيمانا غريفانيا ونش أنشأناه خلقا آخر بومبا جنواجي هسانجي بري وجوايا
yajihai ani bimaana yazal ni ashanahu marhalatu nasha yohanisa harimo mfumo wa 12 huenda hosoniyo sheni mfumo 12 usiha yo wakati mwana ngejeni baada yao yo ni marhalatu an-nasha bimaana abafu yo mwezi wa 6 mwana eziba ngazi worao yo ni mwajiri wakati mwana yukapre wakayazal ewa yo de maana boko mwanadamu yukapre hozalo mwezi wa 6 baada ya hapo ndo linda mumkin yazalo mwezi wa fukare au mwezi wa shida haiji kama ni yazalo mwezi wa shida shasa biduka mwezi wa 6 sange premane kazalo wakati yukahayi tabarakallahu ahsanul khaliqin abunge garjo ndana mshukuria Ustadh Yusuf waliho de maelezo waone sababu ni makatiano na huomba Mwenyezi Mungu rudiro nane haruma mpango wa saya iliritimizie barnamaji ya hatuino insha Allah fajazakumullahu khairan. Washilizi watukufu ikao do mwaka uridunga waangalizi watukufu wa wajau ikao do mwaka uridunga harumwe barnamaji ya ho Uislamu na uhayati isari wasuli homuiso wa he barnamaji ya hatu ya ho usiku wa leo na ngarambushiri yao ni bahati njema na tena na mrekubali za tosa za hatu rasi ikao do rilio banu mre tangazao na wananyasi ikao do wahima hau bivita ya mapicha yanu ikao do abirao nadi mwanama Ustadh Al-Arif Abdul Ghani na mwanama Ustadh Afif ngari tekelezao za tosa za hatu Sulemani na huomba Mwenyezi Mungu ruonane wakati wa saa tena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.